Yusiluchinilkin, lugas abik aholbil, bishubing, lekohanil COVID-19, hebish sáansamal. Lekakahle sahbensilil. Tactilik imbehla, lunes 30 de marzo, Sokuyilal, Huaytulumil Yucatán, 203 untulul maco kutukulta yantio blecohanila. Ichilobe, 46 untulus okuchukik yantio lecohanila. 20 untulule tanushakalta bishanico, 137 untulule Sokuyila mishbal yantio. Ichilibuka maco chikpa yantio bo, 20 untulule sokuyustalo. Mishba yantio, matupastelo pakiko mishbalti mishmak. 16 untulule tieno diotochobe kalano. Mantasanu shakaltalo tumenut sakyahilo umola iltoh olal. Matu chikpa halwats hutubultio lecohanilo. 10 untulutile maco ba kalano tunpul. Tieno tunahiltoh olale. Yete beishan, letie kolel, tuchahle kohani tulumil Canadao. Matu shoko ichilehelo ba tumentashel tushi kohanchahi. Tulaka letiobe talamianico tactilik imbehla. Uhabil kustale maco ba ichil 17 tak 78 habo. Tulakle balobats okus aboyeluhet umola il Sistema Nacional de Epidemiología. Katik tesh kapata ke estaboto chesh. Beyoka wanta hesh utiatung maupak ale kohanil coronavirus COVID-19. Konesh kalantik mako chihantak kolelo yom chahan. Yete mako helanta kupahta ilo tume ingletiobe yan sahbensil yok oletio. Wabin neshtashe nos lumil. Lekan suna que che kalaba 14 humpelel kinilo. Katik tunti tulakal kahnalobe cheng le bashkutsa ohelbil. Tumen halachilobe lekunutsa tanto. Mausako ohelbisham letio. Que las barro cubentanilo ma ojelan tu sutali. Le línea el teléfono 800-982-2826 o Tele Yucatán español te maya con un bilet anguac abeto. Vale chen utial marro kuchik pahal guayante o le cojanilo coronavirus COVID-19. Y en un bash upasta li ojeltale tu chikul internet coronavirus.yucatan.gov.mx la lishane ich maya yeteli español yan. Sáansamal mikbin tsa ojelbil bishumile cojanila tile chikul hela. Nip olal. Tele Yucatán te informa de lunes a viernes, 3 de la tarde, con Liv de Nojeda.